Action presenting Roman Father. Gila yome bonameto adoma chadi bi ulazim obiani rido. Roman Father Mo Mary adoma shauma Roman Father Lion. Sister Jetieni say Wedie Mislawa Father Paul ye jijiska bi na osimi nko jiska wa so down na mabele entina mislawo say enka benye sister Ghana mame na enka me dia kwakọ solve na enka me kwaji ana me dia ma sister said so so no oh me jiska ndia ko to ade oh me kwaji wo father o pe me de be ma atena wo tatie me wo yetio me yetio nka me ka cho me yetio me ko ka te jiska no me de be ma sister Ghana pe nite mamente te ne beto te ne beto Tete o mi to ena mi ti na eti mi ti ote me ti ti ote wo di be mami se we dia wo ho no me hwe sam di bebre hwe sisters for ye pemasem mu mi sure what se di pemasem na ni mitima eniema bebila ma aha ye kwan mitima boaw ete do ane ate me tuntu ente ta die no ete do eta me Mother Samu your rare sister. Ana ate. Yeto. Theater to the end town. Yo, eno Mary asum bi nka nka. Na, we dey we fu numu anopai. Fada we dey ba ya nkuta ne bone. Titiru eyeme. E ba ya nkuta ne bone. Na me ba ekura me ka kire me yire me ba iso mi jam ba bi munum se o ha ne ye ba awade a me ba iko ye no eni sei o kina sei mi kunu mume mi kura didi matem mi suma didi ne bi na odi sun ba fie na ba bi kakra kire madwene eto da na wo ba se me ni agya ka se bi wo ho na wo awade me nkoyi a ewo se ye wo ma nkomode na so se bi eburu se bi enya ado nka me ba ni de Kedi kwa so di bibi ye dey. Isi mi. Nukure. No atwe me yere no ade na kwagina kwantimfi. Say the cool time. Obi be ye cool no. No ayekọ. Enka me yere nka akura yikoi. Na nko aba. Watim. Me wura, say ni na aba no ntimi nka. Won ka hwe, no ayefoi. Bebi aso me hu se me be ye ninje. Fada. Se bi eburu se bi enya ado. Oni nyankopon asi na mu okuru yi. Wona me ne wosom wona me kan man fa me down no amusa me bai ene me yere say dia na ekoso e wa awade ne mamudi sie mi na etie bia e mo no so ani nye hono waforo se de wono madutwu abi tese pa bia tuntesu egu ti wanim mesrew aye papa yo we die menko min sempa ye na minim se asema ye bekan inu Mary ni din muntin bibi abedadin okore asema woken obey waba me ho aba be kache ebuo ni de no obaka cho se be mani mpa bo ya no payo obaka cho se be mani mo beboa waba be kache me se be mani mu no asamba akupeya na osaka ade oze obi bi afrato yo fana se be mani mu na be ma di wumuwa die suban na oyi kire no a ente mani mu esi wiebi na ko wiebi die suban na oyi kire na o mani mu na mekanisi mawura fada aware ne kwan ye ti apa ne mu nsem ene doso ti wo papa asem wo muso ma me wo ho me die fada me hu ni se bibi wo ho a omudi sie
Bibia ebodi ene say. Se wukunu mu wade na waya abu. One point no. Awade ori le tete kan wa chim di kusa di odo le tese me ko chim na wo chire mu. Father kasa ti ma kura ne kan di ha no. Ni enyi sa ha no ntofo panyi bi to no nwum bi se jaane we ye no. Ni enyi hwan ni. Nya hwan. Tumawura. Stop you so eno meridin. Se de wafa eno meri aye okra no wage nkwa. Na wonam no so ko hu ne doba Yesu Kristo no. Tie masem ne tie o papa sem. Na be man fo buo ma no. Eni ani die bi ese. Wo se oba de uti ne de. Bema na bema so eti akwakoye oba de nyankopon. Enti fani die na obuo ma bema no. O dia se Fada mpacho. So etoda o ka kura. Na wade mo pese sa ansem we sisi. Ti masem. Na fu wani tu enu mer ganim. Se de wo dan no. Na nsan kura debre won su wuro mpo. Oboko no ayonkofo. Ti wo ma obai nkyerɛkyerɛ aye kyerɛkyerɛ mo no. Ti mu fa nya adwuma. Fada mpacho de ye adwuma dan. Mu ro so kura mo nse. Mo na baabi e nkura mo hwɛ ukunu e de ne dan nse. Mo de we. Mo gya to baabi. Mpacho ne de na yira ntimi me de na me de ma me papa ye. O de na yira. O de no. Me Rose ha ne kuta me yira we. Na kyerɛ wa yira ne de o. Me Rose ani. Ye ba na o je me de. Ona ye. Me oboa. Me mu de ani wo boso no ani. Me Rose ani. Na so ya asole paninti se oba fada ni mesi bi kita asenye. Na fa nsa me na me ya asole paninti me de ayira o de we. O de we. O de we. O te fada ni o kriti. Mami, me pa chew. Ene oba ne nkasa. Ade bi wo so o ka kire ne se emmoa na wade na. Ti ukunu ase. Aden. Ha me yiri ye secret fa me hu ne foforo. Sabre na fada Jamfi na ne wa. Ena me ba ye se fada Jamfi oni broni ya modini free remote hene ye ba ye onene wa. Ani e ko na nim so me ba wale na fada busa no ono ko na di ka koyo ukun be ma no hu no no na ye bibi da o se da bi me ko na broni ne busa me se oba na hu no no ono fada Jamfi o ono na ye bibi pa na so fada ya we ya ho a o ka no ko o ka no ko wo di ni ma nyesa ani e be ye o fada na chesenke wo we ni meru ani mase wo ye secretive bebrebe ya wo feli da bi ka no ko kire ni pa no problem bi wo fada me se problem bi wo me se problem ben wo problem ben eye opani wo se me eye adan eye ne mum ti de me ka kire wo no o ma me wo ho de ne nso waja ono ne moja na odi si o de me ya de enti ti de me ka kire wo no ne no mere su nu anim o bibiem awade de saa ne wo mu awade o ma me ti we o pese o ka chem se woni o papa o mo nkonda bi o makoda ba ankoduru ba bia o di ye kwakodi na we ya ndokwa ye no mo se ko o mo nkon awale mo nkeka wa ye bisanse o ati so bi siesie mi enu ntamasem na so di ti de me ka kire on why yo ene madam wasese oba mate de me kanase na emanento so mprensa so waba me ho ne nsem obeka kire me no yemfensi ha ya na yenhwe de ewe yenim ti di enumere asumji bejamo enne ne da nyina me ko ye Saturday headquarters fada ba ku firu ho bai ni di na me refi bonana wonne taba o se John bibi John fada John se o so ye panyini je se onom de ne ko John Penter menim so ono ade a Vanti na me bo odi kire no se ani odi woni na sofo woni na woni mo bia na me se onimi bia na ye de ni free baby no onimi obi father siri nyina nimi me bo odi no me ye no se moment am mo din o baby say ye nya de me aba ha no me nya de me aba ha no me ka fa Paul no mo say Paul de na me anya say we fi say Paul so the doors yo Paul Mason ani yo Paul Kwansa ana me de no ye Paul o de ne Paul de and the actually Paul Kofi Paul why
Wo dey say wo ko ba bi sa na say bi a wa mama mane na fum ko a emu mi din sa why enu mere mpesa eye ko be sa eye Debi ya na hoho ta ba nti na minya na hakura na ahoho ba enu mere asu bi Father ni na ko Gede so na anshada Shohui na tiedi o papa e ka kire wono Father man ka se man ka ya timeto Ese me papa ni masemi yo me mpe bone se di ositi amekura pabo ma kwarishi na no payo Oso si bu na umu Nye wonso na beka kire se ne be manya adwuma na wodi sa nkomo we be chef ada se me na minisa asem we me no me die no se me de jonso Me mama ne me Nkwa na woni me papa ni nti oba ha ofa mechi ba eyebuo na menkase bona mini atro nhye enumere ene nkwa na sere sa o ha me ne nkwa mini atro medase why yo ade de ne bai umpe na nka akokofai fada yima me fra wanya bone unim se somo yae wono me da bia me dim ye front o ma obibia na me bompa yenso na me nya ayidie bia fa ho a eye da ye som bia fa ho a fa me ho enye ha adwene pa because said o sum nya me fa no enye sa da ye na etwase me hu fa ho me so da ye no na ya de dawo na ye twa adwo eyimo for the yimo enti de me hu ansa me ba na ma ba be se maka sa oni nya me nko anam si Jesus me timani na bompa ya na me se wrade me srew se da yesunwe e mani mam e baba mu mpa me nche kakra ansa na abam enti adi ya me hu afa ho de e ha adwene pa owuo de se bi obi abekọ bata kwa papa so why Father wasu da ya fa mo se mewu na de uwu a esen wana anya bia pa cho de ato Father Paul anim Debi wona mahu ade afa ansa kokacha Father Paul o se oni ye panyini o se odi tu nanim masa eya wona maka kirew se wu ba bewu esi wo bible okokacha ohene so ohene bewu nti yo onsa mansie wacha se nti ma ba be kacha se na ba be to a so wa japade bi wo a obeche o Kristo na bi be so me so a obetimi de media amame se de be ya uwu a uwu echi no problem yama because me one ka san shede ni hwe ade amata get ya uwu a mefa e kokofo kaka na wado wa na afo Father Dabo asema okay ujidi asema okay de Father Dabo anti udi de otimi ye no Emeli Chantrana Debi wona ankasa no de otimi ye no anti mimi nim se wo bo shede abo wu ama wana na so de so ye Father ye enfa nyama ni agro wo de waka mate me de beto Father Paul anim fatu nani ma me de beto Father Paul anim fatu nani ene wo tran wa do be wan seto na woko afani aka asama kire wa obe owo bitwem utwam ya do be mewu ade mo me nu de mo kwa besisa amre mo da soko ade ni subai so ni subai bo ni subai sign me sisa once wo de subana nyini na ka menye dey anya na mitie ta nya me bo me na wo sisi yi mami musa se wa wale woni se wa nyina ni siso wo wale oyi wo ba ade be pa na wo twen ha ese obusa asam hwe na nim bebe menim Ana se wa yo tu nso wawo se me so me wo ba ya me akira me yam me so ma wo ware ye wawo ende na de ka se na me de oka de na ede won ode awade twa me po na ede wo ba ware wawo e ba de nyame na de ba ma krusu nyame na de ma ekru de nyame na de ma nyame na shira suban ne be ma be ma na wale me ni subanye sa le se wo suban anka wo obai papa be ma na ye wale na me ni se be ma no like na adwen nye
Me say na adwen dey, wo dey atira. Na wo no here na adwen ye. Me hu anya ankoda dance disco na ye boy maybe na ye ko ase no. Na me ko shia. Wo ko ase no me mfanya ase. Disco ase na ko hu be ma. Na wo kese wo ware. Kofi wa ware. Wo ko okro kese mtu won timi nya oba bia fa na makro ma kese wa ware. Ase akwa be si ha. Ko be si. Me ye be ma. Be ma de emle bia ni de bia mitimi ware. Kofi wo nyire o. Ha? Wo nyire. Na me me ye be ma me 70 years ko mitima ware. Na wade na ya agono na be ye. Ebi kra be krom ha no obesechi fo. Krom ha obi an ware no. Ni we. Obi be ware me. Ebia na ana say. Why? Me no. Ah, kon dey give me seconds. De bia ware ye na e be jai. Na. De ho nyam onu wotimi de obi sheka mu. Epia ne se won free hanko. Enye izo na ni den. Me. Hey. Me say free sada no. Na wo me ho aye me nwanwa papa. Na omomo no. Mwan. No me be si mabo me. Ade say no mo de sekan. Na wo. Ye. Mama mi saw. Wa ankasa no. Ye beyi na wo ana say utwim. Oni mi tikru no say ya chimi ya bodwa a chimi da. Meni na edin. Na wo ye be ma sa ti. Be ma de so wo pese wale a. Ye ne be ma nko. Oba na be ma. Debi na oba be say de be ma kokko sa de. Ada me de bi mo je ngumi wo. Debi baby e wodu a wale kwen. She ada force me ware. Me wo bam de be chichire me we. Endu wale. Me ware. Se me catch you say we abonu de o. Man, e mo bia. Me na me nya be ma say ware no. Be ma na me ma me from krabrem. De bia mo be sia bia. Mo nko mo dia nyina ye ntokwa hwe. Se. E bia na ko finani jo. Me de me se ko jo. Me nim de America. Se ware. Ada me nim wo. E ka ba ne timu nya ni do. Ko fi me mpe wo me ko be ma ko me mpe. Ti metia. Wo de bibia ni a ye nyina ye wa ha kan. Mani firi wa ko me mpe wo. Woni jimi ho. Apu me mpe wo. Oboa. Me ko fi o. Antira na ye kora be minu di agwa na ha na sa no. De bia no de me kana obobo charge. De be say onya time mama. Mimi ni bedi agwa be ngo bampia. Wo say na fa na kwakogina hona mudi nko. Me pesa ade. Aye ni ja sa fititi sa be pim sa be. Ai say me mpe kofi. Kofi me mpe wo. Umpe me amate. Me mpe wo. Wo de wale. Se wa wale ya mama bi. Wo wale ya mebe bi. Wo wale bo mama. Wale ntem kra na wontimi mbre bi ansa na akukuru kesi. Because aka 2 months. Kobra, wo de kobra. Ya de becho. De aye de. Le me ho bia me pe. Se wa. Me pe se ye kohwe sa e bia kesi bi na. De bia kofi enko ba bi. Amani ofia. Amba be se wa. Wo jimi ana. Wo jimi wo. Ade na odi matem. Me bisa so wo ji. Wo ye tente kase kwa. Wo jimi papa. Se me nye wa. Wo jimi papa. To bu ase ade. Faga dabo eni me nyansa kura sen pa. Me hwe wo tente na kase ya. Wo di agura wo. Da komede sekan pa wo. Me twa wo timu ma. Ba ma woni me nyansa wo bi yire. Ana wo fara ga fo wo jimi. Ade obu ofu dada na. Wo busa se me bu ofu dada. Me se me yire. Me mpa wo ni aga fofa. Me mpe. Maka. So woni panyi wo fia. Me di se wo panyi picture e ba wo dem. Kona ni picture no kokasa. Me na me de me ho me se me yire. Tie me. Wo de wo jimi no. Wo yo me de sika be yi wo abodwini nyina agu. What? Na aduru wa sa. Adu se. What? Adu uni po. To bu ase. Me so wonya ne po. Bu ase na enya tokwa na mde na made. Kwasia fo mu jimi na. Mu di tikro me ya anya mu ho fe. Ana mu ye nyaba na mu ye wani kwasia. Ye ye ka ye na me bo a. Fo jimi fi akọ. Wo de bo se da ko bo se metwitwa wo de hwe. Me refi kura ka me se me twitwa wo. Me se me refi kura. Wo di dede ni di me. Me se me refi kura ka me se me twitwa wo. So what me a? Wo se ma me ma hebi. Ana me se me twitwa wo. What? So what to me a? Woni problem e wo fia. Woni problem e wo fia. So what ma me ma hebi. Ye be kusisi a tobo. Ma me ndwa watade won kokora beko. Ye be kusisi a. Mama na ntoko. Wo pa so beko. Wo ho na enko. Ma wo du ba bi wo to aso. Ade no watimi sa. Fa jimi ko no fa kwa senko. Fa jimi ko. Woni problem e wo fia wo be fia sa no. Fa jimi ko. Asia. Me huni wo asia wo ba se. Mo fa se me wo di. Wadi ana.